Manohar Parrikar, Chief Minister Goa, dated 21st December 2017. Shri Yadiyurappa ji, I am in receipt of your letter dated 20th December 2017 pertaining to the utilization of 7.56 TMC of water from Mahadavi River for drinking water needs of drought-prone areas of North Karnataka. You are well aware of the matter pending before the Honorable Mahadavi Water Dispute Tribunal. Issue of drinking water, although is one of the issues pending before the tribunal, in principle, the state of Goa would not oppose the reasonable and justified quantum of water meant to be utilized for drinking. However, the same needs to be discussed bilaterally as suggested by the Honorable Tribunal. Government of Goa understand that access to the drinking water is a basic human need. Hence, it is to confirm it to you that on humanitarian ground, Government of Goa is willing to consider the request to work out an amicable settlement strictly restricted to drinking water only to the drought-prone areas. It is needless to mention that the discussion shall be without prejudice to our rights and contentions before the Honorable Tribunal, none of which are even touched by this letter. I appreciate your concern over the drinking water issue of the people and assure to extend the best possible cooperation in the matter. Thanking you. Shri Manohar Parrikar ji, Chief Minister of Goa. B.S. येडियुरप्पा कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री, सध्याचो बीजेपी अध्यक्ष आणि बीजेपी सत्तेर आयल्यार घडये फुडलो मुख्यमंत्री. पुराय लिंगायत बेल्ल्याच्या राजकारणाची जबाबदारी ताजेर. म्हादयच्या कालव्यांच्या प्रकल्पाक चालना दिवपी तोच. कर्नाटकाच्या लोकांनी आता उदका खातीर चिंता करपाची गरज ना. आयच्यान कोणेच ह्या प्रश्नाचेर म्हादय वा पिवपाच्या उदकाचेर कसलेच तरेची चिंता करपाची गरज ना. पिवपाक उदक दिवपाची आमची जबाबदारी. ट्रिब्युनलाच्या फाटल्यान लागून हो विषय तडीक लायतले म्हूण येडियुरप्पान मुख्यमंत्री पर्रीकराचे पत्र घेवन बीजेपीचे परिवर्तन यात्रेत म्हादय गजर सुरू केला. ಈ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಶಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಏನು ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ನಾವೇನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಪಾರಿಕರ್ ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ತಗೊಂತೇವೆ. गोयचो मुख्यमंत्री म्हणटा उदक कितले आनी कशें दितले ते थारिल्ले ना. पिवपाच्या उदकाचेर वाटाघाटींचो ट्रिब्युनलांतले केशी कडेनूय संबंध ना म्हूण तो उलोवन दाखयता. मात कन्नडिगा आनी थंयचे बीजेपीन मुद्दो उखल्ला तो 7.56 TMC उदक पिवपा खातीर वळोवंक गोंयचे सकारात्मक आनी निर्णायक हालचाली चल्ल्यात इतलोच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.